Ubak Pius Marwin, MLA Karanikor naka Parti United Democratic Party UDP. Ula job keput hakabai election MDC jongka Arpenreu Langrin constituency dakaba ula yo hadu kharlai hajar news pa khandai pulai bot. Haka jing nyew bot ban pen bena. Ya unong job kabalalong haka lai tarik mentau benai. Kata jing job jong ubak Pius Marwin kala penlong ru ya kalangrin constituency bakan yo biang UMDC batamai. Ubak Pius ula job keput ru haka ni kabai election MDC dakaba ula tam hadu ndreu hajar khandai spa nyew khandai bot yau kertong ke parti kongres ubak Jotin Khardeu Sao. Ubalayo ndreu hajar praspa khat sao bot haka tege jing nyew bot kadba ubak kitbok lang nongrem ukertong ke NPP ulayo tang lai hajar arspa khat ar bot bat uno ta ulayo arspa sop bot. Wilayah kini ski kini for adu bang ilapoi syakathong jok kecing job telo ba kecing tristom lang jok baro ai kerpang kinong ilam jom ke central body circle kinong ilam jok circle president secretary kinong ilam baro no kai zonal unit di primary di nong kershan beje jong ke parti iba lala ben penjob dan berom ya kene ka by election na kamta ka jonga na kamta ka parti ke jongi akri ka geti te kumba pilai ba ka thong na kene ka jongaru sibun ki kam ki ba nga habat pendap kamtam akri ka geti pilai ba ka de te sel ba to dengan ngait balang ba ka jingjob jongi nang ne na ranikor kanyarap sibun na kamta ka isi hangtay district presiden hi baka jingele hi kalong ba om bat ki kerteng juga kongres la nek NPP her ka jingle di kalong ba la en kam yo bon ka celah hak nek election MLA buladep ne en yo bon manyi hang nek by election MC kita kerteng di rei yakini ki kredit jong arngut kongres NPP relatif saya kedan pengajakan di berbor akhir meram lagi dalum arngut dan langsung ketak baru cekan buat kelau belum bisa dikembangkan.